Kini kedek All India Radio Shillong, kakubor ban puli da ilusatas im, kini kilong kimat bakong san jong kakubor. Temu umentri rang ba ke Meghalaya u Konrad ke sama banai cungo ya ke Bangladesh kanang ban penkhlanya ke Cinyadai hapadang ke India bat ke negeri. Beli umentri katanat Health and Family Welfare jong ke Meghalaya u ba ALHEC ya ke Ayushman Bharat Fortnight hinin kasni. Bat penlang program ajin hikai ke Office u Controller of Communication Accounts NE1 hinggan kasni ya kito ki badan jing temu ban sengkam sengjam bat ki bakloy ban bay pisah na kabenta ki jing tereng bapher. U menteri rang ba ke Meghalaya u Konrad ke sangma hinggan kasni unaong ba utemu ban le cungo ya ke Bangladesh kanang ban penkhlanya ke Cinyadai hapadang ke India bat ke negeri. Menteri Katanat Information jong ke Bangladesh Muhammad Hassan Mahmud ulaya kendu yo Konrad sangma ulaya keren halor kilat kilanti bakini atli kiri kinshim hakabete bat kakai pateng. Mahmud ula okhat sobharu yo Konrad sangma syaka jingrakhe ya kelingku singkha basis pasnem jong nong seng ya kari Bangladesh u Sheikh Mujibur Rahman kabanlong hakakat nyo tarik ubnai leber kasnem banwan. Menteri ke Bangladesh ulai keren ru bat menteri rang ba ke Meghalaya halor kilat kilanti ban penlong ya ki yau kaput ki bakham pen mentoy bat ru ke jing penya ya ke bas na Dhaka Shillong. Menteri Katanat Health and Family Welfare jong ke Meghalaya uba ALHEC ula play ya ke Ayushman Bharat Fortnight hingin kasni ha Moro Institute for Integral Training MIIT Highcliffe Colony Shillong. Hakajin kerenjuk menteri ulong baka flagship health insurance program jong ke sarkar India kan pentikna ba uwei unong songshonong unyo jingmentoy na kanika scheme. Hakajuk kapor ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ikong M1 Nongbri ilong baka Ayushman Bharat ka ai hangi yakalan ban not senyang syaka kot ka kya jong ke nong songshonong bat ka PMAJ MHIS ka penlang yakibriu bakin tip shushu syapang ki scheme bayadai bat ka kot ka kya. Ibanayadon lang hakajihalang kikantub ya ka chairperson jong ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ikong Mina Kharkongo u Secretary Katanat Health and Family Welfare bat ubalong ru MD ke NHM bat CEO ke MHIS jong ke Sarkar Meghalaya u P Bakshi u Director ke Health Services u Dr. NK Bhattacharjee u President jong ke Heart Care Society Assam bat kiwede. Hakan nekasi menteri ula pelat ya ke National Mobile Medical Unit Ambulance bat samru ya ki Android mobile phone syake nong tray asha. Hashwa ya kani kum shibenta jong ke jing penlong ya ke Ayushman Bharat Fortnight la penlong ya ke jing yak kijat halor kapang ya na kabenta ban kot man kya hakaba da kispangut kibreu kilawan ya shimbenta. Kajing yat kelasdang na health complex la imkra bat la penkut HMIIT. Menteri Bapak Katanat Kakot Kakya jong ke Sarkar Pedeng u Dr. Harshavardhan hinggan kasri ulong ba insabo iwei point san lak tali kijaka ajing sumar hakal lengkari hapo ke Ayushman Bharat kat hadu kasnam arhajar arpoar. Habakran hakilat patai kubor New Delhi u Dr. Vardhan ulong baya mentahi kidon arpoar hajar tali kijaka ajing sumar kibadang trekam. Ulong baka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kan sadap shisnam ke jing trekam jongka hak arpolai tarik menta ubnai batla rakhi yaka kum ke Ayushman pakwara nadu ka khatsan tarik menta ubnai ulaya thuru bakidon hadu laipo artli ke jilla bat Union Territory ke bala pentrekam yakani ke scheme. Shoshu menteri ula pentip ru ba penlong ya ka Prime Minister Jan Arogya Yojana Grand Challenge haka laipo tarik menta ubnai bat ka shitarik risau arajar khat khandai haka ba baro kinong don benta hakan ke scheme ken hap ban batai syapang ke scheme haka Arogya Manthan program ka ba menteri rang ba du ru undon ringka. Ka Sarkar Bangladesh kala turwa bantai ya umat sakan mau hatripura na kabenta kitu ki breu ki bala phala ki jingim haka thamaya let latlu jong ka Bangladesh haka snem shia jar khandai spa hinyo powei
Hakaji kendo bat Menteri Rangba ka Tripura Ubiplab Kumar Deb ka kanhon nomi khamat basangut kidkhot na Bangladesh kalaong baka sorka jong ka Sheikh Hasina kalong ka balapan kre ban sedang ye kakam lada ka sorka Tripura ka turwa ban ajaka na ka banta ka ni ka chingtmu. Kakanhon na Bangladesh balayalam da Menteri Katanat Information u Dr. Hassan Mahmud kalaya tayru halor kimat kibabon bakan thup ya kajing pinyaso da ka line rail na Agartalash Akhora kajing pinyaso da kilinti na kiwa bat kiyaw khapun. Nakalyang Menteri Rangba ulaban halo kajing pendunay ka Khajna Excise da ka Bangladesh na ka bantaban shalan ya uslasha na Tripura. Ulapin syairu halor kikendon baka sorkar ka nashim haka bandrat dengkong ya kajing pendan kam ya udroks. Kani kedai ke All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ke kubor. Ka Office Jong Controller of Communication Accounts ME1 kalapin lang ya ka program ajihika ya kito ki badan ke jingtmu ban sengkam sengjam bat ki bakloy ban baypisa na ka banta ki jingtray baper hingin kasi Shillong haka ba ki nung tray jong ki office sarkar padang bat sarkar jilla bat ru ki nung tray balasong tat jong ka dot bat BSNL kinawan ya shimbanta. Umanish Pathak joined CGCA ka dot but ujoy di guha CCA jong NE1 kilapasha jimut halo ka jingdon kam jong ka jingkin show pisa. Uarungta nak ICAI ulapentip ikipat ba syapang kilat kan show pisa bon rukam kenang ba kibriu kin lak ban shim ya ka rai ka batikna ha ka ba sengkam sengjam bat kumnu ban kin show kin diam ya ka pisa. La ajing pensairu syapang ka Digital Life Certificate DLC nakabanta ka jingmentoy jong kinong tray balasong thai. Menteri Katanat Health and Family Welfare jong ke Meghalaya uba ALHEC hingin kasi ula play ya ke program ajingikai basisi nakabanta ke nong di jingbam root surok Shillong. Haka jingkren jo uba hek ulong bakinong di jingbam haki surok ke de bandon ke jingmut jing perkhat ke babha ban penroy ya ka kamai ke ji jong ki manga kasi bat ke dai root banyo jingikai ke babyang haka liang ka ru kompen kre bat shat ya ke jingbam bakin long ki bakhot bat balait na ke jingma. Secretary Katanat Health and Family Welfare ke Sarkar Meghalaya Upravin Bakshi ulaban halor ke jingpam ke jingbam badi haki surok hakal leng ke perthai bat ong bak jingbam ke babha bat babang ke jukreng bhai ke nong bam kam tam ni lei haba ke jalla ke de ke wei ni ke jaka bak nong jo kai perthai ke sultanat banwanjgo kanehi kanyarap ban kentiu ke kamai ke ji bat ke yok ke kon jong ki nong di jingbam. Menteri ula pleru ya ka hygienic kit bat sami ke certificate syakinong di jingbam haki surok. Menteri Katanat Information and Broadcasting jong ke Sarkar Padang Prakash Javadekar ulaong baka jing pendam no ya ke artikel lai spa hinyo po kan play shibun kilat kilanti nakabenta ki bre jong ke Jammu bat Kashmir habakren hakji ala pat ba ha azara hajan Guwahati hingin kasi Javadekar ulaong baki bre jong ke Jammu bat Kashmir kilamantoy bhamanta da ka bakdo ya ke right to education baki bre ha Jammu bat Kashmir menshua kimjuyo ya ki scheme bayadai bat ka bhakamya. Ulaong ba Menteri Rangba do Narendra Modi ba Menteri Korbari u Amit Shah kilanang penyatali ya kari da ka ba pendam no ya ka article laispa hinyopo. Menteri ula thuru ba dailing ba ki rukom trekam jo Menteri Rangba do Narendra Modi balala banshna hadu shipho klor tali ki jaka let bar hakal leng kari ba arpho klor mut ki bre ki la yo ikiram balatem kom ka mudra lon. Javadekar ulaong ru bahaka por ba Menteri Korbari wa Amit Shah ubanjno ek Assam dangshan ulakran sha ba annam sha da laylay ru yang mu unongway ba unsyong unsa ha Assam. Unang ay put jo Menteri Rangba ubalong ru MLA jong kanot tura Thomas A. Sangma ubalong ru akajo ko po chairman ke District Planning and Development Council DPDC West Garo Hills District ngan kasi ulapishar banya ek jinglong jingman bat jing pentrekam ye ki scheme bala beitengka da ke Sarkar Padang bat Sarkar Jilla ki badang pentrekam menta da baro kitna trekam jong ke district. Ha basdang ye ke jiata he ke jialang Thomas Isangma ula kentu ya baro kinong tre jing kitna trekam baking penlong ye ki program pensol tu ki pat ba nong kendong halo ki scheme ba pher ba ke Sarkar ka wanra hakal leng ke district bat ban shimru ye ke jimuntoy na ki scheme.
Kapto ka kubor kalakut nak All India Radio Shillong hakapo pravajeng inyo so bakadeni station nakabamta ki kubor kani gadek All India Radio Shillong.